category children choirs up to 16 years, folk song a cappella, will perform the choir Boží Korovky from Russia with conductor Lysenko Marina Julievna. Budú súťažiť s nasledujúcimi piesňami. Their competition program is Paschalnaja Stihira Valánsko Gora speva, niekoľko ruských národných piesní, a few Russian national songs, Gospel Narodícia, Hristos Genetie, Mine Adame Vozveselisia, Ústy Step Širokaja, Vogorenke Vonovoj, Soviunom Jahozvu a byzantský chorál Dostojno est. Boží Korovky, Rusko, dirigentka Lysenko Marina Julievna. Boží Korovky, Russia, conductor Lysenko Marina Julievna.
Boží korovky s dirigentkou Marinou Jurjevnou Lysenkou prichádza z Ruska. The next choir Boží korovky with conductor Marina Jurjevna Lysenko comes from Russia. Zaspievajú nasledujúce piesne. They prepare following program. An Orthodox sacred song Paschalnaya Stihira Valamsko Gora Steva, Russian folk song Gospod Narodisia, Orthodox sacred song Christos Genate, 4 Russian folk songs Mine Adame Vozveselisia, Uchty Stepšiokaja, Vogorenke Vonovoj, Soviunomia Hosu a Orthodox sacred song Dostojno est. Boží korovky, Russia conductor Marina Jurjevna Lysenko. Ничего я не пойму. На коров, на
Слава